guys, amo athuk tabuk no morning go ani husband morning walk khaitui paitu bumani hangkai inge phat songi rakha moi buti kisa roi karan khai omono songi rakha so koyek dino ang tabuk heti kutung nunggai tongo tai tabuk ang he lemon tea sanamnai tamne angkai kongrai ingjak tai totra bu mir aram nangya tongthogya angkai tabuk ang lemon tea sanamui tongo omo ang Tata Tea Gold ni chapatta use khayo. Actually ang kongrai ngai tongo abage no tab lemon tea tabung nang nai tongo totra ni bage ba kaham nong nai health ni bage ba kaham nong nai abono tabung ang enjoy khaigana ni lemon tea. Good morning Gudung. Hi. So sung basabai kya actually angle already koitao ang tini 8 basawa Charai hangkai 9:30 wo basao. Good morning. Hi. Ang tam suloy de basao sa. Do you know? Sung brush khaina ni na tini. No. Tamni. Um, Sung brush khaina tini brush. no. Yes. Yes. Pujumani bithi ba masanai. Aye. Brush bo ma khainai. Aye. Makhang bo sunai. Okay. 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 Tata khair de. Tata. Flying kiss re de. So charai ni bagai omo tok butui pai tu mane omo no tabuk charai no omelette khai chari nai mai bai phungni breakfast. Bye bye gini udah. Bye-bye. So tabuk ang mai chana nai tongo ni mui tayo mo khai amos deng mia horne. Hello guys, ang puni shimin kesa ko ko mani weakness hai ko jong mani angkai ang tabuk sa thui basawo basa ang sanje bar ta ek tar ko thumane tab char ta tami thongo char ta o se basawo 2-3 घंटा lai no thoka angkai tabuk ang chaana no mai jong tabuk angkai charai no bo butter by mai chari shunai tabuk mai kutung no thungai rakha okon nokhori jong. Hello guys, angkai tabuk sung unko kisa dukan thara nai jong shine nokka na ono dukan pasta o sung tabuk nokhori jong e time evening walk bongui thanai tai sung dukano naigana ta mani pai jong no amu bo pai फाइनाय हमते 1 घंटा रो किसा मॉर्निंग इवनिंग वॉक खाइनाय आपरे माने पाइ फासिनाय दा ओमफ्राय तंगदि आनि ब्लॉग नाय तंगदि सब्सक्राइब खायको प्लीज सब्सक्राइब खायगदि आनि चैनल न ताय नाय तंगदि आनि ब्लॉग न बाय Gudong. Hi.
नासिक बायदि अखं नायथक माने कितना सुंदर लग रहा है so ang tabok no dukan ni phaika tai evening walk ro khai phaika hangkai Korean noodles sana musung jang mani hangkai ang tam pai tu khangor mo phuga na current noodles 2x spicy shido bhaijaning mo kaisa tabuk no sana mo hangkai te kaisa hangkai charaile mo soyok chaimia ambagi no te kaisa cheese flavor ni paikha amo kaisa hapore amo brown bread mane hebo healthy abagi no paitu kha butter by khnanga chana bagai hangkai amo khai chips charai ni bagai tai amo kaisa cookies peanut cookies amo kaisa paikha hangkai bas amsuk no paikha tabuk amo no chai naigana amo naigana bahai no actually amo bulldog o flavor ni no paina hun tongmani but ang saichung ni bagai asuk mane auto packet ang saichung sai boman gala tongman chanai hangkai abagi no amo chibu chikon hangkai saichung le hai no paire manana hangkai amo tabuk ang songai naigana tabuk amo taste फाइनल लुक ऐसा लग रहा है इतना रेड है अमंग भाई के साथ इन शिदु सही में टेस्ट खाई नया को ताई सोम बुर्जा के एक्चुअली शिदु और रंदा नांग ना रोना नंगे कुतुंग है एकदम थले थगो So guys, narok ani video no kana ang joto no finish khai rubai kha
tabuk se kisa energetic feel ngai dongo spicy chaman bagai ngai to panan bagai lasuk yogli yang 2x spicy ni bagai bas laisi mi kisa kisa yogui dongo tai kunu ingya it's a normal spicy Korean noodles hangkai tabuk satta tamna nai dongo kai tabuk tini ni vlog angoro no end khashinai malai na next vlog ko bye bye kudung baba hini de Bye bye. bobo nini bag bomo pa thungai dongo bag o bini mane rok dai no ga hino guru hi dongo khumai dongo tata Tata. bye bye see you in my next vlog